Assalamu alaikum muhterem tыңлаучылар. Ushbu чыгарылышымда Muhtasar İmla Muallimi kitabın okunu devam etem. İmla der 3-nче ders İmla. Rahim etip tыңлагыз. Kıl. Ushbu dersdə biz sözlerini yazışacağız hem onların qaidalarına ihtibar edəcəyik. Kıl. Ö harfi yazılmadı. Y hem Ö harfleri yazılmıyor. Söz ortasında, damır sözde. Kul. Kal. Bar. B. Bir. Bir. İhtibar etəmiz bir hem bir sözüne. Bir sözünde i harfi hamanda yazıla. Ya y harfi bilen. Bir sözünde y harfi yazılmıyor. Qo'shimchalarda y harfi yazılacak hem söz ortasında bulgan qo'shimchalarda y harfi yazılacak. Bire Akbur. Akbur. Zor. Şul. Ut. İhtibar etəmiz. U harfi yazılışına hem T harfi, qalın T harfini yazdık. Çünkü söz qalın. Ol üt. Əgər də biz münə bunu yazsaq, ol bulaşaq idi bizim üt. Üt. Alğa üt. Ama biz şunu yazmadık. Et. Ö harfin Muhtasar İmla Muallimi kitabı Elif bilen yazımını təqdim edə. Mul. U, Ü harfleri hamanda söz ortasında yazıla. Mul. Kilde. Kitte. Bir de
җилле, монда сүкүнне языйк. Сүкүн ул тартык хәрефтән соң сузлык хәреф килмәвен аңлата. Ник без тәҗдид белән язмадык? Чөнки җил сүзе ул тамыр сүз, әле кушымча. Әгәр дә тамыр сүздә икеләтә тартык икеләтә л хәрефе килсә, ләм хәрефе килсә, без аны тәҗдид белән языр идек. Сизде? Ана, игътибар итәбез. Сүз башында а хәрефен безделер өчен без әлиф һәм дулкынлы сузык яздык. Дулкынлы, гафу итегез. Сүз башында а хәрефен белдерү өчен әлиф һәм дулкынлы сызык. Баба, кала, ага, ага, суга, сафа, сафа, сылады, игътибар итәбез. Ö хәрефе сүз кушымчаларда языла. Сыйлады сүзен язык. Сыйлады. Менә ике бер сүз сылады һәм сыйлады. Менә бunda без Аллам менә әле сүкүн дә куйсак яхшырак булыр иде. Менә сыйлады. Кәҗә, әмма шулай дәвам һәгә охшатып дәвам итер. Бу хата санала. Һә рәсми һаман да үзеннән соң менә шул калдырырга кирәк һәм кәҗә.
Həyi rəsmi ol ikinçirək yazıla. Ol həgə ıqşatıp yazıb dürüst bulmaz. Minşə Munşa Munşa İden İden Əyren İxtibar etiniz söz başında men nişik hərfini yazacaqmın. Həyi rəsmiyə. Birinci biz Həmzə işin bir nişik ruslar aytələr podstavka. Mənə Həmzə işin podstavka qoydıq, onları həyi rəsmiyini yazdık. O söz başında hərfin bildirir için həyi rəsmi şulu yazıla. Əyren Əyren Azma ilme Bunun bilen imla degan dersim tamam. Ama dersler devam etecekmin. Muhtasar imla muğallimi kitabı boyunca. Bize rahmet ixtibarınız için. Kilesi şirşlara kadar. Ve aleyküm selam.